yanu mo mangana mo warne je lambati ababo tan bitna leb yanu mo majinjin na Joshua yurangan lere kan karambor nganta bon siar balan kan lo min nafa kede ban le pak ke mat ke san wan Joshua ba la biang ba le pon ke kwata las kete to kur insan ke le to min jap to sangan le ko nganta ada tu kon kwankwana na kur abin san ke kwani legati domba yapka amen Israel te ba den kwanka nyan jare ko ke gbanu yomba Bible tekere bana na yenu den dong wamna bimi benji lembati bon siar tingna nga ben biir le kur ke jaso abalan bi yu e kan ko bar ke lembe por ke ji salama san hampi lembati u bogna kerje gwant ke Israel te nga ban boyen wa ke san ko kwana mbati de ban bugna ko ba fi ji dugina o ba ko dan kwanka nyan jare ko ba mo adam mbati jonjona de ban ba nga ji to ko buga pa ba san ka san kwanka nyan ne Baden sani de gbanne den le Israel tiebe ke kwi jabe pinta le yue ke giden marjamba ke gidia faban ke jimwa ke boy de mbate yeno na bo bar gbanne mbate sere pa bitre na lepte aboy yeno wa ne bo sar se betun gongna pa betina Joshua mbaden to mistake mbane boni bare be kan boy yeno puto kwa fire ke tumbonna lisan bir ke gbanna benjin marjan ke jisan do prayer camp ke jisan ke te consultation ke jisan ke kwam prophet board awon trol mbate mata na be na fa la mbo yan te mbo ne mangana aboye noa tun bo ne pa lite ka ko gor fanu ke te yen werwa ke kin na an mbate yen ko boyo yo kuru kam saka wa fa lo fantun limba ke la hatar ata bana atan sa ko biro ne ngai le yue ki Israel te bi bu ke fa bana yen ko yen ya jaso beinin kabi yu ekan inyu na pa anu ke kpu kabi de nyin ekan ke kpu wa ke ji san ke kwanya de gbam bega ma ada ya bo nete bom bega na aboy de mbate ye no kabi de mbo mena le mbanu de mbo abare be de mbo ha boy ye no ya nya ba de ngbo ye no na pa ja pinta de nkpe nna bek ata bana tiende aboy ye no de ne da na malo men na fem tembi na mo ma mbate yab di yokur kam sakawa ko boy ye no fayan tumbon ne baya ko kama ake boy yenu atansa kwa biro nenga yenu nti abarka apa yisama sesan amen